Vebera xistna sara ya têkoşîna li jî tundiya li ser jinan Abakur û Rojhilatê Sûriyê Erzotemo da diyarkirin gowan kampanyeke li dijî şanta da dijîtalê dane destpêkirin û got xweparastin riya yekemîn ji rizgarkirina van yakaya. Rêxistina sara ya têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan ji bo hişyarkirina jinan li ser xeterên îstismara dijîtal û rêbazên rûbirûbirûyîna wê kampanyek da destpêkirin. Ev kampanya bi navê îstismara zayendî û şantajên dijîtal sûcin nevin şirîkê veşartina wan hat destpêkirin. Rêvebera rêxistina sara Abakur û Rojhilatê Sûriyê Erzotemo derbarê armanca kampanyayê de axivî. Erzotemo diyar kir ku kampanya di yekê tîrmehê de hat destpêkirin û heta yekê îlûnê bidûme. حالاتي كون ايجو تين كشتن ايجو تهديد كرن حمي سبب وينا ابتزاز الالكترونيه واستغلال الجنسيه. Erzotemo dazanîn ku armanca kampanyaya ew e ku mehet destpêkiriye. دريا صورة عادة دريا ديمان عادة قوتين تهديد كرن ام بوا حملات رابون طبعا ما جواك حموشك ما بدسكرت يعني جهين دريا كومينات عادة دريا مجالس عادة يعني وك سمينار برنجي سميناري هاد داني. Erzotemo dest nîşan kir ku bi taybetî jinên ciwan dibin armanca şantajkaran. أو كتشكا خاصة الفئة الشابة يعني خو انتحار كر خو خلاص كر بريا جو صورة وديماني جو أو زلامايا أو كسي جو وابتزاز ذكر لسر مواقع التواصل الاجتماعي ببلاكر. Erzotemo di dawiyê de ragihand ku gelek navend û sazî hene ku piştgirî û parastinê ji bo jinan peyda dikin.